ole general PYD conference hun zo ta tuna hian leite tangin kan ho phei dona chia tlanga tuna hian na thil le thil tlang kara kan om mek ka engki ma hian fu chiang te hian min al ne khopa tuna po na thil kan tlan pel zo chia u farin lo play dum mai eyebrow le ting etika sun lu tui ne na tia mi te bo lo wa riate kan komen la mar sa yu la tro play dum me nuam khop mai ni jana po kan len na ti khan kan han soya fu chiang te chan chin te kan soya mel that zia te fel zia te a hair style na zia te anui moi zia te kan soya nuam khop mai chuti rol chuan a sel tu anom ve reng poka mi hring hi amak khop maya fak na kan don hian sel tu ron nom ngal zat zel mai ni lo thlin na kan han cham te hian eat sik na hi ron kal ngal tat mai ni amak lit tu kan thian kom ni tina kan kom thin kan kop thin te tang ngei po hianin lo thlin na kan han nei hian lom pui aneka eat si klat klat lom pui thei mi lo yan ron chuak klat zel mai ni amak khop mai hi mi hring nun na nia chu fu chiang te pona hria tangai sel na tin reng te enga ma angai lo ngam ngai a char let lo zel ngai chu ain siam rem zel ngai ni fu chiang te hi a fu chiang zel do na ni chuan akal na piang a sel tu na mga fak tu nam don chu mi hring nu na ni ti a hre thiam tu na ni a hria thiam lo vai chuan poi don ni chuwangin fu chiang te a fu chiang zel turin du sakna kan lana pathianin anun hruai sela mual pho na le accident na omlovin pathian arin na ngat sela chu atana poimo em ani ti hi lo reng ro se tin kan soi le du pakhat chu fu chiang te chan chin ni lovin kan mizo society ani tin akum te la atlak niam hret da na hi engwanga ta niam hret nge ani ngatinge ru ka tam em drugs ngol vei te drugs addict kan tia zungol vei kan ti te an tam em rui lo wang te kan thalai tam tak abi kin mi pa an thi zoi ei hi ngai tu a hun viu mai kut mo nal mo kan nei anga in ka ria khotlang a hian ko rana in mang tho te hi khotlang a in man ngai le thin lai te bui thak lut tu kani mo ko rana in mang lem lo mi thiam mi fel tak hi an om treu mani ma se khang ho ka khotlang a hian an man le thei lo reng amak lutuk ko ran mi te bok kha kanin mang le a kan huni na dai bik si lawa mo chuta tak chuan ka ti ta ko ran mi te po kanin her rem hret kan siam rem hret angai ka ria ko ran mi te ba khi khotlang siam thatu tur anom chuang lam
chu kan ngei tu telangai ka ria ko ran program number 1 kan da africa kan rong bol na number 1 kan da africa in khom la zero matlang khang zong zong kha number 1 kan da vek khang kan ti zo vek nuwa khan khotlang tan kan chi chuk chau thina khotlang nun niam tual mai ni chu ko ran ho ten kan riat ko ran active te hian kan riat angai ko ran in mang tak te hian kan riat angai ni chu ti ma ni gin her re mangai achang chun khotlang da number 1 chang nei veng u khotlang rong bol na akal zok chang nei ve thina u chu poi mo eng kima ko ran ka kan va soi sel ni lovin ko rana kanin man na ko rana kanin mang chara kan hun zong tak kan hun tha zong kan ti nuwa number 2 wa kan da zel lai hi khotlang a hen khotlang society hian a chiat pha de mo ka ti a chan chu ko rana mi te kha khotlang a kain man lo chun mi dang nom chung si lo wa chulai ta ka chu ni poi mo khop mai hela hi kin harin thiam angai biak ina pathian kan faka kan in khom thluk tluka ma se kan mizo society kan khotlang nun hi ani terin tlat niam tuala a che tual mai lai te hi kan ngai tu chian ava poi mo e lekha ka chu kan ngai dan ni sela ti phung leng kan han vor vel mai ani kha a chuan ngai dan ni ta sela a tha nge komin lama te kan ngai dan te karon soi ve talomila tha nge le tu tok le khot meng o mang tha le vek pula ole so tilai so khong lung khua mun lui nia khong lung run te polar em kha so lai tlang dum dur mai so khong lung kho lui kho mun lui ani son so annal kho mai mul hi phar thale mai khoi lai taka so nge khua phei chu ka hrelowa sami mual hring sa chu a phar nuam in phar lai khop mai phar nuam khop mai nal takani nal tak dum du ma